Кумар шаҳрванди ҷумҳурии Ҳиндустон буда бори аввал ба Тоҷикистон омадааст. Ӯ пушаймон нест, ки нахустин сафари хориҷиаш маҳз Тоҷикистон муайян шудааст. Вивек корманди соҳаи тиб буда саёҳатро дӯст медорад. муҳаббаташ нисбат ба кишвар аст, ки маҳз ҳамин сарзаминро барои фаъолияти баъдии корияш интихоб кардааст. душанбе хело ҳам шаҳри зебост. Ин сафари аввалини ман ба ин кишвар аст. хушбахтона сафари аввалини ман ба Душанбе зебо гардид. Аз фурудгоҳ аллакай ҳис кардан мумкин аст, ки кишвар тозаю озода аст. ин ҷо боду ҳавои софу беғубор ва бидуни чангу ғубор дорад. роҳу роҳравҳои пиёдагардон бо тартибу зебо ва гулафшон аст. танбашавии нақлиётро камтар эҳсос кардам. ин ҷо биноҳои замонавӣ дорои меъмории махсусро метавон дид. ҳамзамон баъзе иморатҳои таърихӣ ба чашм мерасанд, ки ифодагари фарҳангу тамаддуни мардум аст. ин хело ҳам мафтункунанда мебошад. кас ҳангоми сайругашт дар шаҳр метавонад манзарҳои дилфиребро бубинад. ҳатто шомгоҳон низ шаҳр хело ҳам чароғон аст. ин ҷо тарабхонаҳои зиёдеро метавон дид, ки дар онҳо таомҳои хуштаъм пешкаши мизоҷон мегардад. хӯрокҳои тоҷикӣ, туркӣ, афғонӣ, узбекӣ ва ҳатто аврупоиро метавон аз ин тарабхонаҳо тановул кард. таомҳои тоҷикӣ бештар писандам омад. агарчи баъзеашонро хӯрдан мушкил аст, аммо хеле ҳам бомаззаанд. муҳим аст ҳама мардум ин ҷо хубу меҳрубонанд. самимият, покдилӣ ва меҳмондӯстиро зиёд мушоҳида намудам, ки халқияту кишварро дӯст доштам. ман аз осорхонаи миллӣ бо охҳои гуногуни сироятӣ дидан намудам. ин ҷо ҳам диққатҷалбкунанда ва ҳам муносибати хидматрасонҳо хуб буд. барои мисол мо дар боғи ботаникии шаҳр будем. дарахтони зиёди кӯҳан ва зеборо мушоҳида кардем. хело ҳам хуб аст, ки муҳити атроф парваришу ҳифз карда мешавад. дар ҳама маконҳои шаҳр ва умуман кишвар мардум кушодачеҳраанду омодаанд, ки ба кӯмак шитобанд. дар баробари Вивек даҳҳо сайёҳи дигарро метавон дид, ки Тоҷикистону табиати афсункори ӯ онҳоро тасхир кардаву ин сарзаминро барои фаъолият ва ҳатто барои зисти ҳамешагии худ интихоб карданд. бино ба маълумоти оморӣ шумораи сайёҳон ба Тоҷикистон ҳамасола зиёд мегардад. ин ҳама далолат аз он аст, ки бахши сайёҳӣ зери таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифта баҳри рушду пешрафти он тадбирҳои судман андешида истоданд. вақте ки дар фурудгоҳ будам, тасаввур ҳам намекардам, ки дар чунин кишвари зебо қарор дорам. Тоҷикистон воқеан ҳам кишвари зебост ва Душанбе бошад шаҳри сабз асту маконҳои тамошобоби зиёде дорад. хушҳол аз онам, ки дар чунин шаҳри дилрабою афсункор қарор дорам. замонавӣ боғҳои истироҳатию фароғатӣ, тарабхонаву меҳмонхонаҳои муосир дар рушди ин соҳа заминагузор аст, зеро мавҷудияти онҳо боис ба ҷалби зиёди сайёҳон гардидааст. аммо хизматрасонии хуби сайёҳӣ муҳимтар аз ҳама дониста мешавад. тадбирҳои судман андешидан ҷиҳати ҷалби мутахассисони касбӣ дар ин маконҳои сайёҳӣ аз манфиат холӣ нест. Душанбе бо таъриху маданият ва табиати дилосояш диққати ҳазорон сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. бунёди меҳмонхонаҳо, ошхонаҳо, тарабхонаҳои замонавӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, марказҳои тиҷоратию савдо ва он инфрасохтори муосире, ки барои шаҳрсозию шаҳрдорӣ лозим аст, имрӯз дар шаҳри Душанбе бунёд гардиданд ва ин инфрасохтор ва ин марказҳои хизматрасонӣ яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази муосиру илму фарҳанги миллати тоҷик дорои имкониятҳои устувори сайёҳӣ мебошад. айни замон шаҳри Душанбе бо назардошти инфрасохтори сайёҳӣ, ки дар пойтахт вуҷуд дорад, дар сатҳи байналмилалӣ дар минтақа мавқеи намоёнро ишғол намудааст. бунёди боғу гулгаштҳо, маҷмӯаву коғҳои фарҳангӣ, иншоотҳои гуногуни варзишию солимгардонӣ, биноҳои баландошёнаи маъмурию истиқоматӣ, ки бо санъати баланди меъморӣ сохта шудаанд дар пойтахт, далели ин гуфтаҳо ба шумор меравад. имрӯз пойтахти кишвар дорои тамоми шароиту инфрасохтори сайёҳии сатҳи байналмилалӣ, ки ҳаррӯза барои меҳмонон сокинони пойтахт хизматрасонӣ менамоянд, доро мебошад. ба монанди чунин
اینفراساختار فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، وокزال راه آهنی شهر دوشنبه، ایستگاه نقلیاتی آسیا اکسپرس، طربخانه و مهمانخانه های 5 ستاره دار، بازارهای زمانه‌ای و مرکزهای سودا و خدمت رسانی، انشاءات‌های گوناگون و سطح بلند ورزشی و سالمگردانی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی از روی طلبات به ساکنان و مهمانان و تمام سیاحانی که به شهر چمی وارد می‌گردند خدمت رسانی می‌نماید. وقتی کس از فرودگاه وارد شهر می‌شود می‌تواند همه پیشروی‌ها، زیبایی‌ها را مشاهده نماید. بیناهای زمانوی شهرهای اروپا را بیان می‌آورد. اینچنین از لحاظ بیناهای بلندآشانه و فواره و فروزانی در شام شهر دبی را پیش نظر می‌آورد. راه‌های اینجا کشاد و با ترتیبند. محیط افلاس را ندیدم چون شهر خیلی تازه آزاد است. اگر از من پرسند که دوشنبه چگونه شهر است، من میگویم که شهری از همه زیباترین، خود روید و ببینید. فرودگاه اولین مکان است که سیاح پیش از دیدن هر کشوری آن را می‌بیند و حتی مملکت را از روی آن می‌تواند بهاگذاری کند. ولی مهمانخانه جایی است که هر مهمانی به کشور تشریف آورده در آنجا مسکن می‌گیرد. مناسبت معاشرتی خوب، خدمت رسانی جوابگو به طلبات در این سمت از اولین هاست. البته خوشتر و زمانوی بودن مهمانخانه ضرور است، لیک فعالیت نمودن کارمندان حرفه‌ای در رشد ساحه مقام اول را دارد. اندیشه دارند کارشناسان. در واقع برای سیاح پیشنهاد خدمت رسانی مناسب یکی از عامل‌های مهم برای دوباره سه باره برگشتن آن محسوب می‌یابد و امروز در کشور زیاده از 10 مؤسسه عالی تعلیمی با آماده کردن متخصصان ساحه سیاحی مشغولند، مخصوصاً با دستگیری پیشوای معظم ملت در پایتخت عزیزمان دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تأسیس یافت که این هم برای آماده کردن متخصصان صاحب تجربه برای در سطح بین المللی پیشنهاد نمودن خدمت رسانی سیاحی روانه شده است. متخصصان در این سمت آماده می‌سازند. لیسه‌های کسبی هستند که امروز متخصصان ساحه را برای آماده کردن راهبلد، توراپراتور روانه میکنند. در این سمت متخصصان را آماده میسازند. در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نیز امروز شعبه و بخش‌های سیاحی عمل میکنند و باید گفت که در حدود کشور زیاده از 100 شرکت سیاحی فعالیت میبرد که با مهمانان و سیاحان خدمت رسانی میکنند. اکثر آنها خطرهای خود را محض از شهر دوشنبه آغاز می‌نمایند و بعداً می‌روند به دیگر منطقه‌های سیاحی سیاحان استراحت و فراغت می‌نمایند. دوشنبه is a very beautiful city. دوشنبه شهری خیلی هم زیباست. مخصوصیتش در اون است که کوه و تپه‌ها شهر را احاطه کردند. شهر حالا هم معاصر و هم تاریخی میباشد. مردمش خیلی مهربان، صمیمی و مناسبت دوستانه دارند. هر راهگذر همیشه آماده است که به سیاحان کمک نماید. به همه سیاحان توصیه می‌دهم تا به دوشنبه آیند، زیرا این شهر یکی از بهترین شهرهای آسیای مرکزی است. حتی گرد و اطراف شهر نیز دیدنی باغ میباشد. دریاها، کوه‌ها، کوه‌ها و عموما طبیعت زیبایی را کس میتواند مشاهده نماید. این همه را باید کس با چشمان خود ببیند. من همچون سیاح تاجیکستان را همچون کشوری جالب برای سیاحت و دارای طبیعت زیبا میدانم. Tajikistan is a country is very interesting, small but beautiful country. موجودیت مکان‌های فرهنگی و معرفی درستی آن باعث به معرفی تاریخ و تمدن هر ملت است. آثارخانه ملی تاجیکستان که همیشه درش را برای سیاحان باز نموده است، خدمت رسانی خوبی سیاحی را پیشنهاد می‌کند. دید و بازدید چنین مکان برای هر یک سیاح خاطرمان است. هر یک گوشه این مکان در خود لحظه تاریخی را نهان کرده است که فهمانیدن آن برای جهانگردان حتمی است. و این عمود سلطنت است، رمز راهبری شاه در دست می‌گیرید و این رمز راهبری را افتاده میکرد. یک گروه آدمون به یک راهبر نیاز داشتن، این در دست راهبر میستاد. اگر این سنگ در دست راهبر باشه، پس دیگران پیخست میکردن که این نفر راهبر است. You can say there's a history in the museum
از اصولخانه شهر دیدن کردیم و به همه توصیه میدم که تماشای این مکان کنند. قلعه حصار باشد در نزدیکی شهر جایگیر است. ما به آن مکان سفر کردیم. قلعه همچون یادگاری تاریخی است که دیدن آن کس را به قرنهای گذشته میبرد. خود شهر دوشنبه بسیار هم مکانهای تماشاباب دارد. مجسمه اسماعیل سامانی مکان است که هر سیاح باید از آن حتما دیدن بکند، زیرا آن همچون اساسگذار دولت تاجیکان دانسته می شود. هوای فارم و شهر تازه آزاده تأثیر خوب رسانیده کس می تواند خود را خوب احساس کند. Feel good always. این یگانه استادخانه شهر یا کشور نیست. تعدادی چنین مکان‌های معرفی کننده تاریخ و مدنیت ملت تاجیک زیادند و در هر یکی از آنها بازیافت‌های گوناگون تاریخی حفظ شدند. سیاحان نیز از دیدن چنین مکان تاریخی و بازگو کننده تمدن و فرهنگ ملت خوشحالند و آن همه را برای خود غنیمت معنوی می‌دانند. تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک خیلی هم پسندم آمد. حالا ما در استادخانه قرار داریم. من معلومات زیادی رو به خود گرفتم. دیدن مجسمه بودا خیلی هم تسخیرم کرد. در گذشته چنین مجسمه ها رو زیاد دیده بودم، ولی با چنین شکل بار اول میبینم. این معجزه است برایم. Tajik culture is very ancient culture and تاجیکان تاریخ خیلی هم کهن دارند. با وجود قدیمه بودن تاریخ، مردم توانستند مدنیت و فرهنگ خود را تا امروز حفظ نمایند. مخصوصا جشنگیری نوروز کهن را که تجلیل آن شهامت خاصی را دارست. میدانم که مردم در روزهای تجلیل آن چند روز استراحت دارد. من کوشش میکنم که در این روزها به کشور سیر و گشت نموده شاهدی تنتنه‌های جالبی گردم. فرهنگ ثروت اساسی هر مملکت است و باید هر یک خلقیت، مدنیت، عنعنه و رسم و آیین‌های خود را و مثل مردم تاجیک پاس دارد. that's important. دوشنبه همچون مرکز تاجیکان جهان بارها در سامانه‌های مشهور جهانی همچون شهر امن و آسایشته و مناسب برای سیاحت بهادیه شده است. مناسب بودن اقلیم و طبیعت افسونکار دوشنبه شهر نه تنها برای شهروندان کشورهای منطقه بلکه برای جهانیان باعث توجه گشته است. اگر سبز و گلفشان بودن شهر یک سمت جلب سیاحان باشد، جالبیت اساسی برای آنها مناسبت صمیمی مردم است. اظهار می‌دارند کارشناسان. انتخاب شدن شهر دوشنبه به حیث پایتخت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و اعلام شدن پایتخت فرهنگی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و براه ماندن کارهای بنیادی و سازندگی از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه ارزیابی می‌گردند که سیمای شهر دوشنبه در واقع در سالهای آخر دیگرگون گشت و آن انفراستراکچوری که برای سیاحان، برای جلب سیاحان ضرور است بنیاد شدند و برای بلند برداشتن اعتماد سیاحان برای بازدید از ظرفیت و نزاکت سیاحی تاجیکستان، مخصوصا امکانیت‌های سیاحی شهر دوشنبه، پیش از همه اعلان شدن شهر دوشنبه همچون پایتخت امن‌ترین و از جانب سازمان‌های با نفوذ و واسطه اخبار عامه جهانی اعلان گشتن شهر سیاحی، این هم برای هرچی بیشتر معرفی کردن امکانیت‌های سیاحی دوشنبه مساعدت می‌کنند. شهر دوشنبه عین زمان با تشکیلات‌های با نفوذ بین الخلقی اعضا میباشد. به مانند چنین تشکیلات‌ها اسامبله بین الخلقی پایتخت‌ها و بزرگ شهرها، تشکیلات بین الخلقی برادر شهرها، تشکیلات بول در دوشنبه برادر شهرها، تشکیلات عموم جهانی شهرهای متحده و حاکمیت‌های محلی و فدراسیون عموم جهانی شهرهای توریستی میباشد و این چنین عین زمان شهر دوشنبه با 20 شهرهای آسیا و آفریقا و اروپا و امریکا مناسبت‌های دوستانه و برادرانه دارد. First of all, I would like to say salam to
пеш аз ҳама барои тамоми мардуми тоҷикистон саломи худро мерасонам. Ман ҷаҳонгард ҳастам ва ба кишварҳои зиёд сафар мекунам. Ин сафари аввали ман ба Тоҷикистон аст. Дар ин ҷо аз ҷолибияти зиёде бархурдор гаштам. Ман аллакай аз минтақаҳои бештари кишвар дидан кардам. Ҳамаашон диққатҷалбкунандаанд. Бо чанд сухан мехоҳам мухтасар атрофи диду боздидам нақл кунам. Ба ман аз ҳама зиёд обу ҳавои Тоҷикистон писанд омад. Кас метавонад ин ҷо ҳавои тоза бигирад. Мардум хеле ҳам меҳрубонанд, ки дар симои онҳо мардуми ҳиндро дидам. Фарҳанги муштарак дорем. Монандиҳои зиёде дидам. Як чизро мехоҳам ба мардуми Душанбе шаҳр бигӯям, ки шумо хеле ҳам шаҳрвандони мӯътабар ҳастед. ин ҷо кас тамоман бадиву бадбиниеро эҳсос намекунад. мо хориҷиён метавонем озодона ба кӯчаҳои шаҳр бехатар сайру гашт кунем. дар дилхоҳ вақт агар кӯмак лозим бошад, мардум омодаанд, ки бо дили шодиёрӣ расонанд. маро зебогӣ ва муҳити шаҳр хело ҳам тасхир кард. Маконҳои таърихиву тафреҳии шаҳр зиёд писандам омад. фарҳанги қадима, расму оини тоҷиконро зиёд дӯст доштам. акнун ман ба ҳама тавсия медиҳам, ки боре ҳатман ба ин кишвар ташриф овареду аз табиати афсункори он дидан намуда ҳаловат баред. дастгоҳи аксбардориам ҳамеша ҳамроҳам аст. метавонам бигӯям, ки агар ман ба кишвари худ баргардам, аксу наворҳои зиёди ҷолибамро ба тамоми пайвандону дӯстонам нишон дода, аз ин кишвар васфу ситоиш мекунам. ман имкон дорам на танҳо бо суханон, балки бо аксу наворҳои доштаам аз ҷолибияту афсункориҳои Тоҷикистон қисса намоям. халқи тоҷик хело ҳам инсондӯстанду ба сайёҳон эҳтироми хос доранд. ин мардумро метавон меҳмондӯст номид. мо шоме дар шаҳри Душанбе сайру гашт доштем ва аз самимияти мардум хушҳол гаштем. дар шаҳри сабз бо мардуми самимӣ сайру гашт намудан хело ҳам хушоянд буд бароямон. шумораи тарабхона ва ошхонаҳои гуногун дар шаҳри Душанбе ва берун аз он кам нест. дар ин маконҳо сайёҳон ба хотири тановули таоми хуштаъму лазиз ташриф меоранд. шаклу ороиши чунин маконҳо ва муҳити иҳоташуда лозим аст, ки барои меҳмонон муносиб бошад, зеро ҳар фарди ба ин ҷо омада бояд худро бароҳат эҳсос кунад. нафароне дар чунин маконҳо будан на танҳо аз таомҳои гуногун тановул мекунанд, балки метавонанд ҳам тарона ва ҳам рақсҳои миллию замонавиро, ки хоси санъату фарҳанги ҳар миллату кишвар аст, бишнаванду бубинанд. душанберо сайёҳон шаҳри чароғон низ меноманд, зеро шоми он низ ба худ зебогии махсусеро соҳиб аст. ҳар як гӯшаи он ба худ хос тароватеро соҳиб буда, танҳо нафарони дар чунин маконҳо буда метавонад он ҳама ҷолибиятҳои табиатро бо дарки зебопарастии худ ламс кунад. чандин барномаҳои давлатӣ ҷиҳати рушди сайёҳӣ дар Душанбе ба тасвиб расидааст, ки он дар пешрафт гардидани самтҳои гуногуни бахши сайёҳӣ, бунёду беҳсозии инфросохтори муосири соҳа, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кишвар мусоидат менамояд. дар 5 соли охир бо қарорҳои раиси шаҳри Душанбе, барномаи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2020 ва нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2022 дар шаҳри Душанбе ба тасвиб расиданд. инчунин баҳри рушди соҳаи мазкур дар ин давра нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо қарорҳои раиси шаҳри Душанбе тасдиқ гардиданд. қабули чунин барномаву стратегия ва нақшаи чорабиниҳо
бешубҳа ба рушди ҷанбаҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ ва бунёду беҳтарсозии инфрасохтори сайёҳӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ҷалби занону ҷавонон ба касбомӯзӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе мусоидат намуд. шаҳри Душанбе бо доштани табиати афсункору мафтункунанда ва ҳамчун макони баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, таърихӣ, мардумию байналмилалӣ боис ба ҷалби таваҷҷӯҳи зиёди ҷаҳонгардон гардидааст. меҳмондӯстию самимияти махсуси мардуми тоҷик бошад, писанди кулли сайёҳон мебошад. дур нест, ки Душанбе ҳамчун пойтахти Тоҷикистон, шаҳри зебою тамошобоб ва рушдёфта ба макони дӯстдоштаи на танҳо мардумони минтақа, балки ҷаҳон табдил гардад. Assalomu alaykum.